Oe no rei te iwi, kua hora anō o te whāriki whero, i tēnei wā hei hi koinga mā ngā whetū whakaari o te motu ki te pōtohu kiriata o Aotearoa mō tēnei tau. Kei te tino kitea ngā Māori i roto i ngā tau whāinga tohu o te pōnei, nō reira, me whakawhiti atu tātou ki te whetū whakaari o te rohe o Here Kino i Kaitaia kia Pere Wihongi e tū mai rā i te wahapū o Tāmaki. Pere, kei te pēhea a kona i tēnei wā e hoa. Scotty e ahua pauri ana te huarere i waho rā. Heoi, e kore tērā e whakamā kuku i te wairua o te wāhi nei. Nā runga anō i te mea ko te hunga Māori tērā e eke ana i roto i ngā whiringa whāiti mo te pōnei. Ko ngā pikitia o The Deadlands me The Dark Horse era i angi tū mo te tino pikitia o te tau. O tira ngā ringa tohu tonu o era pikitia. He kore mutu i reira. Ko etahi o a rātou kai whakaari anō hoki. Nō reira, keho ana te kite atu ko te tau tēnei o te Māori. Hey, Chardonnay! Wanna see some Michael Jackson dance moves? Kua roa tana aranga mai no ēnei nekehanga. Heoi he nekehanga kua āta hanga i tōna tūranga i nā nei. Ki te kori au e hoki mai. Kōrero pūrākau mōku. Wai ka hua ka pūrākau tia rā nei tana ingoa, me nā ka eke ia ki te tūranga o te tino kai whakaari o te tau, mo ana mahi i roto i te whakaari o The Deadlands. Heoi ka tuki te rai ki tētahi o nā kaiako, nāna tonu ia I whai. You follow me here? James Rolliston, you know, the young and boy, you know. So bringing talent through. So producing is important to me. And that's really about more of our people taking ownership of our stories and our identity. Mōna I whakakanohi I te kiri puaki o Genesis no The Dark Horse, he Aikea Curtis, he hononga anō nōna ki te kiri puaki rā. Well, he's homeless, he's got mental illness, he's got every possibility to sort of feel down in life and downtrodden, but you know, he found a way to contribute, to bring people together in his whānau and his communities. Me tana aki ki te hunga Māori. Real potential there for Māori stories and Māori storytellers to advance things, because, you know, as far as we've come, it's not far enough, and we've got a lot of good work and great stories to be told that have got potential far beyond our shores. Aha kua ngā hua o te pōnei, ko wai hoki e kite he aha rawa kei tua I ngā tai. Scotty, kia mōhio hoki koe, no te pōkua hori, I riro ia Curtis te tohu mo te tino kai whakaari, mo ngā tohu pikitia o āhia me te moana nui a kiwa. Hoia no te pātai, mena rānei ia ka eke I runga I tōna ake whenua, ka ti hei te toru haora ka kite, Scotty. Pātai tino pai tēnā Pere, kāri au te whakautu, engari tēnā koe I ēnā whakamārama. E te iwi